Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bekongsan jong ka khubor mentak stem. Penbena kesoka Meghalaya ya kesni syuti bat sengi penong eksamen final na kabenta ki kena skul haga jalla barok kawai. Yo COVID-19 UMP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Khaluki ndreu pondreu ngut kibreu kidang yo thamaya ke jingpang COVID-19 haga jalla. Bat penbena Menteri Rang Ba ke Manipur ba Airam Khalem Kasun ya kibreu ki badon jingduna haikit khotmet nang baken la banseng ya ki kam la jong. Katanat puli puthi jong ke Meghalaya nin kasngi kalapin mi ke jingpin tip baki skul kin yo syuti telang nadu ke arphawai tarik menta uno pra arhajar arphaw bat kin pili biang haga khatwai tarik ukula lengkot arhajar arphawai ke eksamen final na kebenta ke kena skul kan long nadu ke khatwai tarik ulber arhajar arphawai hadu arphaw tarik ulber arhajar arphawai Hadin kata na syuti biang nadu arphawai tarik ulber hadu laiphawai tarik ulber arhajar arphawai bat kasamai jing puli bathamai kan sedang nadu kashi tarik uyayong arhajar arphawai UMP kayang dobar Raja Sabha Dr. W.R. Khaluki ulayo ek jingpang COVID-19 nin kasni kat kum ke jingat hu Menteri Ketenat Kekoit Kakia uba AL Hek laong baki nong trai Ketenat Kekoit Kakia kidang yet ya kibriu kibalaya kendo malkaman bat uniu MP ha Meghalaya ladon iwe ibriu bila khlat no nin kasngi na ke jingpang COVID-19 bat nriu pondriu ngut kilayo thmaya ke ne ke jingpang Kibala koit kinong shispa arpo prangun kabala kentiu ya kejingdon kibriu kibala koin syaka khat arhajar shispa prapondriu ngun bat kibadang shitom kilong hendriu spa khandai phongun habashim kelum baro kibalangat ha kejingpang nadu basdang hadu menta kilong khat lai hajar nyungut bat baro kibala khlat kilong shispa lai phowai ngut Ka Sorkar Pedeng kalapin mi ya kejing peta ban penlong kejing ITK pat ba na kebenta kejing pang COVID-19 Katanat Health and Family Welfare jong ke Sorkar Pedeng kebo ya kejing temu ban ITK ya kumbal lai phau klur ngut kibriu hakawat ke baningkong Ka Pfizer Serum Institute of India bat ka Bharat Biotech kilapan jingbit na kebenta ban yo pinya yo ya kitawai tika jong ki Kejing ITK kan sedang tang maria menjur ke Sorkar ban pendon kam yaki Ya kitikan Aishwa na kabenta kinong tray ka koit kakya kinong tray ba khamat jong ka COVID-19 bat ya kibriu ki balapalat san posnem shaning Hadin kata nsapin bot na kabenta kibriu ki badon san posnem shapo karta ki badon ki pat ki jat jingpang bat khadu shakipat ba sanonsar Na kabenta ka kanhun jong ki balapalat san posnem karta la ban phya hapdeng kitu ki ba handreu posnem shaneng bat kitu ki ba hapdeng san po hadu handreu posnem Kindon baro arpau tuli Ketenat Sorkar ki ban pinyat yakakam ITK baro kawai Ka recovery rate na ka jingpang COVID-19 hapo kari kalakot syakumba khandai pausan point khatar na kashispa Katanat Kekoit Kakia jong ke Sorkar Pedeng ke yathu ba ke jingdon jong kibriu ki bilakoit na ke jingpang kalakeu syaka khandai pau saulak arpau ar hajar ngun ha ke juk kapor ha Tripura ke jingdon ki active case kala nang her ha ke bahnin ke sngi ki active case kala her syaka lais pasan Katkum ke jingtho na Katanat Kekoit Kakia jong ke jilla laong bahadu menta lai pau ar hajar lai spa saupau saungut ki nong pang COVID-19 kila yo jingkoin na ki lai pau lai hajar saupau prangut ki belangan hakane ke jingpang Mizoram ru ke jingdon ki active case kala nang her bat lai hajar plus pa andru pokhandai ngut ki briu ki bila yo ke jingpang lapalai na ki COVID care center hatin ba kila koin Ka recovery rate ha ka jalla kala keu syaka khandai pausan point hinyo na ka shispa laong ka khubor na Katanat Kekoit Kakia ka jalla Kani kedek All India Radio Shillong ka buan lam shapi ya ka khubor
Laitli kijing blian bangi barong ide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bahaya kikti bat bata bahaya ka khmat bat le kita bunsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ban beteng bian ya ka khubor. Menteri Rangba ke Manipur, UN Biren Singh, Ulaong, bagi sorka jala kadang perkat ban airam klem kasut ya kibri kibadon jingduna hakit met kenang bakin la ban seng laki kam lajong bakin bahakin mian. Ula keren ni kani hakajinga lang play jong ke program ban sam ya kitiar kitar bat kikor kibor jingaram na kabenta kibri kibadon jingduna hakit met hapo ke ADIP scheme ha Imphal East hinnen kasni. Lapin long ya kene ke program dakatanat social welfare ringkat ke jingas nok tilang bat ka Swami Vivekananda National Institute of Rehabilitation Training and Research SVNIRTAR ke Banakatak Odisha. Menteri Rangba N Biren Singh Ulaongru ba amdan ke bakam krau ban ya ke bakane rekakti ban yarap lem yakiwei bakin imsup kum kiwei pat. Ula kedahulu balawandra ya ke CMHT bat CMST na ke benta banyarap ya ke beri ke badon kam jingarap bat badon jingduna hakit khatmet bat wat lada ke sorkar jela ke don hakit jingduna pisaru hendai ke sorkar ke penlut kumba shipho klor tingka man la ke snem ha ke ba pentri kam ya kini ke skim ula benram. Syuk Menteri Rangba Ulaong ba ke sorkar ke wat jingtip ya ke jingdon jeng kibri ke baduk barangli bat ke badon jingduna hakit khatmet da ke ba pentri kam ya ke mission bangatip kum ka go to village but go to hill. Ula betharu ya ke tenat social welfare bakan wan banlap ya kum kini kibri ke bala banyo jingmentoy leng ba ke skim bapher. Kari India kalakan mau buram ya kalang ku singyap bahinyo posnem jeng Sardar Vallabhbhai Patel henen kesingi. Sardar Vallabhbhai Patel ulalong Deputy Prime Minister Baningkong jong ke India ubalabat ya katanat korbari. Lajutip ya kum Iron Man ke India ubalala ban pinwan ya palat sanspa teli ke hima bala sansya da kisim bakin penyeso bat kari India. Menteri Rangba do Narendra Modi ulalekkan mau buram ya Patel henen kasni ban ken mau bat pertu ya usinyang jo ha ka batai ya ka nongrem baskem ka baklan ka badap kerhai jom ke India. Hau kurwo Modi ulaong bakalenti ba Sardar Vallabhbhai Patel ulapin i kanyai ai mensim yangi bangin yada ya ka jingetali bat jingelong kawai jom kari. Menteri Katanat Road Transport and Highways jong ke sorkar pedeng Nitin Gadkari ulaong baka sorkar kalong ke bakloy ban syak skor ya ke jing ai jing mut ki banyatai na ki nongrep bat na ki seng nongrep. Haba ai jing keren kerpang ha ke All India Radio ulaong baka long ke ba ban penbor ya ki beriu haba ki don pedeng ke jing kulmar bat jing sya elam bakla. Ulaong baka sorkar ke kloy banyak keren bat ki nongrep syapang ki kendon jong ki farm art bat ka kloy ru ban pedang ye ki jing ai jing mut babha bat batai jong ki. MLA ke BJP na South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ularai baya ka kam menteri IT bet ha uba AL Hek bo un beteng kumu menteri ke sorkar MDA hadu bakut ke Sansnem. Akashithi ba ulapha Shau National President ke BJP UJP Nada uba Sanbor ulong baka thong ke ba khamat kalong ban bo shwaya ke ri ha khamat bat kata kalong ban shakri ye ki pat ba ke jela. Uba Sanbor ulong ru bakalong ke badon kam haduk kata-kata ya ke BJP bakan yo ya ke jingi bat jing shania na ki pat ba bat na kaliang jong ringkat uba hek kumu menteri kentrai shitom ban penklain ya ke seng ha Meghalaya ringkat kathong ban penjob bunmut ki MLA ha ki election MLA ke banwan ha kasnem arajar arpaulai ban penkut ya ke khubor sa shisen ki mat bukongsan. Penbena ke sorkar Meghalaya ya ke sengi syuti bat sengi penlong eksamen final na kebenta ke kena skul ha ke jela barok kawai. Yo COVID-19 UMP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Khaluki Ndreo pon reo ngut kibriu kidang yo thamaya ke jingpang COVID-19 ha ke jela.
bat penbena umenti rangba ke Manipur ban airam klem kasun yaki brio ki badan jingduna hakit khotmen khnang bakin la ban seng yaki kam la jong. Kat tu ko khubor kalakut nak All India Radio Shillong.